Thila in thuta sei koi jin thuta sei na ti thila in thila in thuta sei ti pa asei lo be da na za na ke zo in ngo ke dai tai pi pian sem ngai ke ni ti we Satan hi ima ahi laudan pathina dinga pat Bible ayong izat ve ki pansa pathinin Satan hi vantilan hin pathinin sotto liana ne bowe Satan chu ima cha hi laudan pathinin Bible ang pathinin lagaw bo man cha dara bona ki sei pe ma tu chan gya hi Satan chu pathin to kiwop min na ko de iti kiwop thei dong pathin chu sim pa chula thu ki sei hoyong hi a he koi le lia thila de aval ching khulam su ngol pa he banga he nangol mi tu sei hei kon le le chunang nei cho kin ka sei chu ipi ham Satan anato alung tup thupi pen chu pathin le thil si mo su khanding pathin lim le mel alopi na zo si sel manga mihim ho le pathin ki khansa hu in na thua ko na pui mangding ki pana nei sa loading alhagaw hin ku su mangding pathin le mihim ki khansa ding ki chu Satan na to thupi pen a hi chule atila bula pa na hitidinga chu vanui pumpi a hin lep hla a hi hi che vanui pumpi hin lem la pa to chun pathin a ki wok ngai po in na tong khom him ngai pon ipi condition yong le pathin na tong khom ngai him poi pathin Satan chu amang cha in thu pha phung ding elo le mihim te hin na ding elo le nam khat chi khat le phung khat no hin na ding ki pa na ding thu pha phung ne asol khangai him poi tia ka sei pi eng chu na za chu na ai wanga pathin chu thil lo si sim pa hi thil ho yong sim pa hi Satan yong a sim pa hi ya cha man a sim pa chen a dei man cha thila yong a man cha Satan yong a man cha the hi tia sei do pa chu na pi nu chin khulam hi chi hin su ngol pa nang chu na hi hilong thilhan thota sei thilhan zo sei ngai poi ta sei pa ko ha chi veta chi na tu sei ki ngai ta chalpu na tu sei ki san jong hello azo se ham chu thila na sei zo ai chu o ki tholle le pa ai chu azo se nei sa dan ham azo se nei sa dan ham thila in thuta sei hung ki gel ki no na za ta chuna na tu sei chu thilhan zo sei bi ham hung ki gel ki no na ti chu na za chuna thilhan jong thuta sei nai thila yong ta san the nai hin ta sanin tia nei zol na hi chu ko hem thilha le pathin na tong khoma sei do pa chu ke ka ya nang ni ya nang le nang na ki gel do them reasoning hin yau khat be na nei thelo ham o gulpi banga zon chi he no na itu sei sa khat sei lo be ta bang da na hei milu am gut lo di chu na za hi chi ta bang na hi na sei saw jong ki mial chi but lo wa to lo hong khong pe ni ho cho pathin to thila ki wap ngai poi na ti to chun twan na sei ki kal di le ta cho reasoning bol tang na tu sei hi mi chinga gi gel ni hi lo ham chalpu nangol be se ya chalpu ka ti nei chu na pinu alei tula Jesu to ki honu dana na gel no ban kanu chapa ka hole nang chi pian ki gel van ga ma hin le kho ba communication tai van pau jong ku ki pau heta phung do pa ban kanu kaninga Jesu mina diabol aman cha dan ka phun do thia hi le nang chu ipia ka bol chom na ki gel ni o thila se yong di thila yong thu ta se ti hi Bible na hin sim ho ko na ko na zil do hello cho na jam Bible ti tamin me lum gu le ta na zil do na mun hi chi cho na pinu gul pi ho nu ko na na zil hi cho na za ngai tang chi na za chuna to achu thilhan tu ta sei thilhan tu di sei kiti hi na pinu gul pi ho nu ko na zil do in Bible ko na zil do ma cham lo ai cho Bible hi ta bang thu cha hil kha lo na pinu gul pi ho nu thila dom le nu ko na bo na zil do in Bible la ko na hi ta bang thuil chu pathin thwa ki mulo he tin he de he chule chilaya thila de eval chingkulam su ngol pa tu sei ngai ke to nei chano mam cha pakai su Christmas ka jo thila in thuta sei Jesu Krista masanga Satan thuta sei ti cho ai le chinen sei ping nga yo thilangol pa mak bungge chang som thum le thum ai lo le som thum la khat ha pa na isim pa na hi le Jesu Krista ak bol gen thaya aung thia ni thum nya thol oding tu simo sei juite ko ma sei pi cho ele Peter hi chu da hi ta bang jo ka hun sa lo de he ti ta banga thu se ya Jesu chu hlamun be ki sai cho thu ta sei hi cho ai ma Jesu pin se ya nangin ta salam thu na gelin hagaw thu na gel poi ka ko ma ko ni pot do in
chi mangin Satan tia aphoi cho pakai Yesu Krista masanga Satan in thuta asei he na ti cho thuta sei pa chu ipia Yesu Krista in Satan po do na ti ham chi chun ki chen ta Satan chu mi zo pa hi ato atham athu se ala sa alu si pathin do na hi na thuta asei ta ma ki lang hian lang thu pha sei ta ma ki lang zo siong pathin to ki khan na dingan pathin do na ding na sei hi ti chu ki chen ta hi ti phon do chu Adam li Eve ko mani se yong chu thuta anga nei ai wanga pathin do na hi ji ki san chu he theila Satan yang thuta se thila yang thuta se kiti kum chu gen hing na yu bo chu lungyal nei thelo hi gen hing sa ngol zo na thila na ki tio le za cha jin he ta lo gen hing na yu bo chu men he thiam bam hi ta bang lungyal nei lo hi aje chu Isaiah bung khat no hoi simai le bong chal ho ai lo la gen cho hong apu pa he in kami ten wang ke ma ai hi poi ti cho pathina ko ni hi ta lo ji wa chu na sim pau pathi athu ki sanong ni thei ta lo thilha bo wa no buiwa thilhan tu ta ase ti pa chu na ta san na te ding a hi tai na ki til ngol cho ngol wa lo di cho ke lun koi ho ma sa ko thu zo se ji om he nam pathin nei lo ho ma sa ko thu zo se ji zo pathin nei lo ho ma sanga thilhan zo se ki ticket mo yong cho hoi la yang ki bot do ki ni tam na lung khapum ta wa ai angol naw hi ji mo loi ke lun o ke lun thilangol pa na zam ka ko na hi hoi hin ti ro khat ve job chu pathin anei lo ji a chu Satan chu ga lu na su mang te ding le pathin to ki khan sa te ding a good dan ham sei te Adam le Eve chu pathin anei lon lo ji a chu Satan chu hung lu na lep dan ham hin sei mo mong ti Mosi chu pathin in Midian gam thip ma ko na Egypt khupi na galut na mi te na ga pui do ding heta aga sei lai chu ke ham thelo pau thelo leigui ki ham lo ke boy ta Satan amol na bo a het sa chu pathin anei lo je dan ham o sei ti Jesu Krista chu pathin anei lo dan ham chi ya chu gam thip gama chu Satan hunga hung lep dan ham o Peter chu pathin anei lo je dan ham chi ya chu Satan hunga Jesu Krista hamun be dan a thong sia Jesu Satan ati lo na je chu John Baptist jong chu pathin anei lo ja chu Satan in zo thua he lelia Herod leng pan alol tan dan ham o Zona chu pathin nei lo dan ham chi ya chu Tarsis langa jam sa ne ni vi khupia a mission pen to sa te lo ding a gut na je chu ngol wal hit 1 Corinthians bung som chang som la ni nan ki chin ta sei chu if you think you are standing firm be careful that you don't fall ati chu adinga ki ngai tu nei yai la na hluk lo na divin ki chi theyun ati chu pathin thun hagawa hing ho cha ding hoi chu mi chon si thila nung zu ya thila se yong di ki jo a lu sa Satan lep khama sa alo Satan to ki chim khom nang ho tabong chu ni hu cho tabong chu Satan lep kham nong sa ta alo Satan a sei se u si di sa ni hu cho ai la pathin thua ding chang min le na pathin hin na thu bo si a ata sana phut cha ke ho tabang Bible ta san ho tabang ho loi chu cho Satan in kai lu te ding a gut chu meng wal lo di cho hi ti be se ta mingol hoi ki hopi le jong mingol to level ki bange kiti ahin ita hi I koi kit le amayong ahung ki chom che kit ki gon ke lun le si chungai koi ma ngolum talo het na chi na yan lang lagaw thu ta san thu no koi ma ngolum talo angol kiti hi gul pi ho nun asu ngol ho hi chu ne thiema na pi nu gul pi ho nu ngol dan hi batang hi chingol na hi na ki lo chu veo om chan hi ichi mingol gul pi ho nu hin koi ko ma hin jil hamangol na hi vikit no cho hi apathin hi do siwa hi ji GMT te tilano ro dan hindu jin te tilano ro dan ki pang chane ka so pi te na mu chin lo le vikit ta hoitan vikit ta mit lot senin apathin hi do siwa hi ji GMT te tilano ro dan hindu jin te tilano ro dan ki pang chane ka so pi te na mu tab na ngol danu chu diabol milhem pa Hinduism sa khu phut do pa hi chen gaw ma chu na lap hlawa nom chan le na to ke bang chat a ki hi ma cham lo chi ya chu thilahu pa na ki ti chu na za a chule chlaya na pi nu gul pi ho nun asu ngol nu tap kong phumi ngol nu jong hi batang
chan hi ama hela van pau thoda na ki nei ya angol dan hi ki da liu cho namwa nangol dan hon ke bang chat cho vetang chi ayo te la saben de pa ho pathet allo halala alol tang ta ching kya ave pa alol tang ta ching kya ave pa alol tang ta ching kya ave pa ching kya ave pa thal thu hi chi cho ham van pau na tiu cho ni si al hagau thing chang ho pau dan chi cho ham van gam kai ka hitawe pathin o za jing te ka hitawe mi ping tha ka hitawe pathin tom khom te ka hitawe tyo kam chang chu chu dan ham ke lun thilau pa na kam chang u hin thilau ka hi we ti ro na phu no cha pathin ho na hi lo da no diabol hep tha mi lavai mi ngol mi tanang mi karet ki su tu na ngan ni te ki chen ta phon lo cha ye chen ching thai ta so ka sei nom pin chu hi chi lyrics hi pu PSL le munda ichi GMF dia ya testimony hung ki sei hwa ko na min pathin ni ki thopi na tia ki pa ta min lo pi ta sei le anang ho ma adem ho ma man to nup na nan si mo bu cho lyrics ho khu vetango testimony lo pi ta im phunga na gel ho jang thila ho ichi thu hin ji align si mo jang thila ho ya chu tot na na ki nei na ho thila pun nei lap hla na ho akin wi zat na ho chu kilo pi sa ta pathin na to na na gel wa lan en ki si mo jo kan wi zat lo le anui thei de kan wi ni lai diu reels ball thei theong ka ball diu alarm de theong ka lam na lai diu chim tu lai min hi bang trending music a dei lai ta anong hoin thilangol la khat nan sim do iti na popular lawa iti kan wi zat da diu ke hoi wanui lei si na mi ching pen le angol pen hoi cho tu lai popular pen hi angol a popular pen na pan je wa chamin na troll le leo cho ne na a thu in ji jang ko mi la ji cho a Facebook a in post pa ne nam nui zat na ta an ki nei ho mi ngola min na mun ho cha cha hi cha chu na hung lam dot dro chi ti kan nui zat da de ham ka ti cho myang pu anui lo thei lo ka yu chi me kan nui lo za za ban na lai chu me han we ko nui na lai de chu me hi chi koi kam chang yong na pathin pa we in sol he ta thilapu hung ki lop le langi idal dul pa chu hi che pa lep na o chang ngani chu la chu hi chi thila o chang ho chno an pathin na to da na ga la wa ai chi chu lo pi ta pathin na to na ta testimony da na ga agel wa pathin na to na lo pi ta da na ga agel wa ki mit sa ta mit sing kui kan hung la mu chu iti kan mi da de am ka ti cho anui lo za za ban ka yu chu thu chang mo jang ve tong cha pong ngol the tu kan alungel gel thu mo sei to kilo cho hi chu idi kan wi zat da dingo ei pathin hello khat hi le lunghan na ki jep to na sang ta lung di ta chme ei wanga pu PS lung nieng dan chu a ki neo sa dan chu hi cho zo si cho khop khom ki na pathin na to ma hi ja chu la sim chu la hi chu hui lai ta na lunghan piam anong ho si ma adem ho si ma chu me chi lyrics ho chu thilangol ke lun koi ma cha lo hang lo cho alung hang hi nang ho zo na hiu chu phati ke chan ke heta na hin mo si ho le to na hin mo wa thila pu in na hlep ngol dan ho ki chin ta mo ho ben hi ta bong ho cho hin ji do wa nang hon ki mit sa theina changa pathin la da na hin gi si wa mi sing ku ka nong lam pau chu min na nui san cho hi cha chu lung han na ding oma ki je pun le ki vei tu na thei dinga ham hi cha chu ipu pau piesun pathin he zap lo hen lang lung lin zap lo hen lang le aza za su do the te ti na thei chan thei dan ham chi thua hi mi dang ho zo in pathin a nei je wa hi na ngol naw le na phat mon ho zo si min a mo thu tha mo vet vet hi ti zo na het de hi chini pi vet sam te le criticism na thu thei po ve argument ki ti hi na thu thei po ve ti ki chen ta phon do cha wanui le sit mom pia thagau tu do le ta san tu dol ki ti hi tun sot hin le tun sot thina me ti hi pathin ging hen lang pathin ging la hoi mi yo sin het su ke hi ta bang chan gya ris san namu ne ya chu mi tam ta in sei thi chana sia lunglen ta apil hin ta na min dila bol chi chi thu hi ki gi tua ki je tu na ding thua koi ma chan religion thu ha la lo nang ho lei tur ka khel lo hoi ho bung zo si na gi ngam wa nang ho dei lo ma thu se argument kha agin po wa hi le na vun kalip ding tha do ding kap li do ne tinga na na ho lim thewi epm na bol naw hi hi chin ki chen ta na ki shun na ho pathin hi po in thil ha jong hi po in na ki shun na ho thing nui power e bo e organization power e bo ti hi cho pathin ho na hi lo dan ki chen ta phon do na ale lam khan ki sen lang le
chính người supporter ta bong na hiu bo cho nom chan hi vet na hi le ai chu thila puang lut ti la ya a hin man cha ma sat pe nang zo koyong chính nuôi làm cái họ lệ town commander họ dấu sĩ cổ hôm sát bên na abana pastor evangelist lệ hậu bung lệ hậu sa upo dấu sĩ asu hôm sa cho order bol sa hi cha pat na chu hi lấy tour pa chong ke pan na ko bruda na ki lep lama chei china ke ma na pathi noi ke an ki ti sa ain lep la ma sat ben chu cho loi chon hiu chula hi cho loi power up pat na chu hi lấy tour khu hung ding hi chula tua chu chi pe hi cho ai ya chân họ đây lâu ba tu se ông mai phim khát mi khát ông nhị giọt na ông pen giọt na hi lệ pathin thun hi tin se ye bible thu hi ti zo hi tiat thagau thu do la krista ki pan tu pha to dung zuya mi hil team gut ta sanga ipi po ram khat zo a chen mi me thip ding gi bowling na paw ngam lo ha ding ti ta bang na mi hin ball pe ching khula mo hai lai thanei na ki la achang sia mi ta cha gi zo di ai chu i sei ho chen om kim ver ja hitabang power cho thei cho ne thima ai mi ma thila tuila ki bum ngola thila tu se yong di pathini satan jong among jan satan jong tu ta se ti ho loi chen hoi la bible tu ta ba na ki la wa bible thu mi ne hilwa na lungu lin wa ngai lu na di ta itina nei thei du ngai lu na lem ngan na zo ngana mi bola hutot ngan le men power ngana ki shunga mi gi le thei bap ngan ni cho chỉ ta bằng chui bộ cho satan mi na lep nào cho ya cho nên cái chị thấy đi ngô phát cái cha bắt thiên thoa cái bul phù đi ngay nó cái gút đi thì cái sấy đó nó chỉ ngay lúc na cái cầu na in na rõ sao wa na nã sa lâu tê wa hele anh cái vật tông bắt thiên ngol nom bộ này lệ tiền này số ngol trẻ đi wa ama se dana hi pu psi kilit jong kilit sa hoi tho yong a bol na ei le mi kilit sa chu banga alang khana nam pilam kai cho a kilit sa thei mong chu me ei banga hi chi mi kilit sa pa o thilangol ke lun hi bangai thu ki sei ni het thiam lo ta hi cho nangol na chi ai nang le nang ki hlem li a nang le nang hi ke to ta gu nei ta chu me ngai tang nan hil ke ngi me thu bung som ni le thum chang som le ni lang hoi wa la jesu kristan ki chin ta kam chang ta ni sei cho koi jong la ma ki choi sang chen ki siniem ding a hi ai la ki sineo chen ki dam sang ding hi chule nang ola ko ha ma lien nom hi a chu ama chu anyau pen mang han tia jesu kristan ei hilwa chong le aman jong hi che example chu ahong hila leadership role ki chin ta krista hin kwa ko na ki zil loi cho hi chabanga chu pu pia su nam lam kai hi je chun kilit sa thi le kilit sa tan ti chu thili thei loi lam kai jo si ki the ki niaw sa ngai ama ki wei po in a koi i pi ra yong le lam kai leader ki ti chu sum ho pen ning in hoi pen pya cheng ning elu le gam tin nei pen ning ti na ipon su bongai ko man the ngai chi chu jesu kristan ei hil nau chu ai la tu nya a context sa sei pen pu ps ki sei na hi lo cho chi chu chi men nangol na ala chang hin sim no chana za chana hi chi la changa chu gmf dai ki choi sang nang ani cho ke ho masapente ei ho masapente na ti naw chu na ki choi sang naw gmf di thila ho na mun chu a ki choi sang nan a ki lit sa dan thu ti sei cho ne thima pu pia chu particular ta ki sei lo chu me thu he thim zita gmf di thila ho na mun zo chu ki lit sa hoi thona dim set thila ho na mun ei a chu bible changin man tha kun ti le ki lit sa na omzin ki pal hu kun ting le hagaw hoi thona omje ti pa chu ki sei cho chi chu he thim ta ya chu amang tha kun hi ta je wa chu hi ta bang ki choi sang la hoi thona la chang ho chu na in sa da oi ta chu pathin tu se ya na ki gel hi det ma ji cho aje chu na pathin tu se hong kui ma na ngai nom lo pial hang bin gi se la na tu a khona channel ayong ko ivet le gmf di nan dem bo le views na nei cho na pathin tu se khu kui ma cha na vet lo bi cho thilangol ke lun thu ta kha chunan sei do tho nai anal thoi kan support thoi ai la ka sei ngai ma sao youtube ma pathin thu ka sei ya ka view hlom le pathin ke pa lo ning ka view tam ja pathin ke pa ding dan ham thila pu hi tia chu pathin in mi hi patip le lang mi hi chow le lang mi hi sujum le ven ti ham chi chu ham thagau thing chang ho mi na wat dano thilangol thilho pa chinghulam su ngol pa pathin thu ki ti hi view tam ja na ngai sanga view hlom ja man the poi thula the poi tia hi thil hi na vat nge nyai le ke lun ki vat in tua na ngol san hong ngol che ding thilan na su ngol che ding pathin lagaw ho pi na ki ti na nga kona gam la che ding na man tha te ding hi ti ka sei do no mai kin chlai mu nai view ko hol lo pi cho pathin thu sei na hi pathin thu hol hon view hon ka ti chu ne na
ai wanga atam zoi nang tabang thila thu bo she hola thila thu bo ngai no ngan hi je wa chu pathin thu hol lo hon pathin thu chawet lo ta chu la ne het lo na nong thila thu ba na rung lu je thila thu bo nga ya no nga na ew le le na mu long chita mong ngan chui cho viewer ho jong ai pi chu yong le tu la ya de nga gam sunga de nga mingol pe na ki thang te in thila thuil na in pu lu ai ya chu cho cho alo thela min het chi no mai ya chu min chiong chawet no mai ya chu alo thela chu a view sang ni dol mo yong hi chu la yung la ka pathin tu se ho ka sei ngei ding dol nga na ka sei chu la tu ni hita bang hin ngol the thunum hi lo chun ka pathin tu sei nop ta gi sei ding ka charing ni chu la tu ai no ho loi man lo po thu sei na phat ka spe na phat ka pi do cho ai wa man lo po yong ti hi be tang hi chi ji a jong hi mi tam ta thagau hu hin na na ai to do ta cho ne thima nang ngol the thua thi na lam na zut zut ba nga chong la ki ho viewer hor ka hi lo piu cho pathin thu ka sei yu dol ka sei dingu kana to diu dol tong ka hi bo bi thil na ki sabui ka hi lo ne he na nang mi he jong nei lo pi cho na de aval lam jong koi mana mu kha lo pi cho ai wang ke i ma chalo pen mi het kham lo pen ani gel pa nin don but mei me ya gam tin na hin bol gut mei mei a chun mi he na no ngoma min ke ji a min nang na vet mei mei bo cho ne ki he nai ke lon YouTube kai nan naw kum si kum get lang ling ta cho view mu wang ka ti mi view hi jong lam mi het ka hiu chu ke ho ka ki lit sa hoi tho na hello thil a reality pa chu ka sei chu na support ro hon jang pathin tu na sei ja na support lo pi cho trash talk le zum mo se dinga na support no bu chu me am ho la gmf de an se le mi ching hiu cho om ho khu gmf de thu an se le bible dung ju a ki se le za cha jiu chu nang za cha hello chu he kate ke lonin gmf di thu bible dung zui tan ka sei etia za cha thia ni la ho lo chu koi koi ni ho mo baptist ho ni ho evangelical ho ni ho ham ung ki kholo hoi te ke cha na ki vet diu man the ni hi tu he we na ahim hi ma thilangol ke lonin hi cho po sei dinga youtube ma phat nei man na mi phat nei ne ta hi lu su nom cho youtube ma view hlom le hlom lo po via hi tia chu ki compare to le dinga thu nan se ai le gang chal ni youtube bol ngan lang chu ting ta le nin don but but ta hi ka tip na pen na hi pathin thu ai pi na hin se ya pathin tu dung zui ta pt don but thei dinga pha ham ti pa chu na ki nga goin to na tu se o pi mun chu bo hi la mun chu stress ki ti chu nang nei me ne diu khat chu gmf dia ya galam vai le gangol ho si inam sung le i hobung pumpiwa hobung lin pen le hobung di pen a ki gel ho ngan nei wai ai le chu banga hobung di pen a ki gela hobung dang lo sikala hi hobung di lo he ta sei thilu khop da ki shong ho lo chin i tu ana thilongol angol na member na kai do zo lo ham ki o hi kong thip diu ta a ki thip ma cham ha ki thip ma hi le sei loin tia peng an hong pan jiwa to a ke lun in ho na cho hong di gu bang ta cho na nong holoi trash mi ho nom ding le nong holoi ki sial ding ba cho pang da na ke lun ni ho sa di ang di gu ta cho ai la ke lun tu sei cho serious ta kala chui por yong le pathin thu na sa nom lo na pa ka sei nom ja ka sei pathin thu hol bin ka ti ka so pi teo tunin pathin thu hol ti win pathin to ki bul phu le ni chi gmf dai thila ho na ki ti ho ke lun banga mingol holoi ji ching hulam banga mingol holoi le dang ho banga mingol holoi to bangi lo de pathin thu i du lo je wa cho so ta bangi chong le gmf dai ki bul phu no khu be to ngo baptist le evangelical ho force doctrine ko na ki bul phu ngani cho thagau khang pa khang atiwa thagau khang ya cho twai thagau hung he atiwa anu pha le yesu ta anu pha ban le sim pa atiwa na tui lung sit na khangai tu ho bung khangai poi ti ho po za za seiwa tu ai thim gau khangai pon ya chu pathin toy gaw ai vel ti ho po seiwa baptist ho na ki ve ngol naw le evangelical ho na ki ve ngol naw ngan chula hi cho ho loi doctrine na ko na chu hi chi thila kun mi pi thap ngol na man chula aya ko bible pi sem tiong he thei ta lo wa thila pun a sei si ko ta san ba michael nge tiong na ta san baptist ho na michael ta san to gmf dai michael ta san ki bangkit chula evangelical hong chuti mai kit ai ma michael ki ti hi evangelical le baptist ho het dan to ki bangkit lo cho bible la bai michael ki sei hi cho ta bang them hi cho ai le rapture ki to na hi cho ta bang ki bul phu na pa ki bul phu ngan khola ya cho pathin thu i du lo je la pathin thu i ne lo je wa chu hi cho loi ta bang ki he tai force doctrine ho satan alung thim ma khum lo pe mi lhap na man wa mi cho bui na man wa to ai va tang mi hongol yeng cho pathin thu ki ti mo cha he thei lo ta chu
chi a chu chi ke lo hin ka chen la vet na pathin thua view lo ma sa ya chu a dei dia ai ho a su zum thei chen ai su zum gut cho ai wanga azum ke hi pon ke hi chun pi sem ta le mi him te condition le mi him te pathin thu ine num lo naw zo phun doi na ke ho adinga chu view hol ke lo piu ke ho adinga chu view ho man tam lan lang hi jong le kana to ka kin chu ke to na view tamang lo ke pa diu jong le pathin lung leina mi tam tang ka tu se ngai ka ti do ke pa na jong ai ma mi ho am sang sang ne va le e hi ta bang pathin thu hol kham kham thim ka ki pa e ka ti kin ki ho dinga boim lo sa chi chu ke lo na ki ding a hin la ke nei ho na pen hi ke ya ka bui na ding le ke fik ding ma cham pon chi society nat na zo ai tin het de pathin thu ne nu om poi tin het de tu lai ngai no mu chu pathin thu ta zaw lo pathin thu gila ki hel nam lo nui na thei ding na ipya thanup nup na thei ding ilung ngai cha na thu ging ho ngai nom dik ti ho po thuil ho po na ki su kho ma ngai ding ti ho po che mi tam ta ngai nom hi sui cho ke lun long gmf de na ngor naw ne thi mai ya chu ti ke lu hi ta banga in ho na ho hi mi him khat dinga chi vet nai le chun ke ho naw banga hi ke ho na ai poi hi chi ilhagau dimun inam sung i ho bung sung hagau dimun zo ain ta lang zo he di hi mi o sin ki het de ti ka sei do no mai e ele thila ho ta ta ho ko magazine lang hi thi to gmf de na ho na bang hon ga ho tang mandir akhun ga chin lang ichi thila ho thila no ho ga ti tang ipinan lo di wem hindu ho khu thilau a hi sa hin ki he in amo je su mina ki chim lo he ai wanga ching khulam gul pi ho nu su ngol ho hi thilau a hi he na sa je su mina ki chima hobung tin cho bu ya in sungal hagau tin cho bui nei je wa chu alo thelo thilau nei ve ki ti thilau na ki ti je wa chu hindu lo han monga so no na lo han na thei ri lo ai chu pathin mina ki chim ni ya chu na lo han lai si wa chu thilau ni naw ki lang che ki de ye chu na mi hi naw se lo bin lang lo hang gu jong lo chun phat ki jil po po i ti phat phak ki jong lo chun thilau ni thau di he thilau ke lon ne tam a pathin lagau mang thai mat na dinga pathin thu hi gospel ki pana thu pai khil hang sa nang lagau mang thai mat ding hilawa nang thu sei hoi lagau man thai pun sa ding bo cho o thilau ke lon thilangol pa hoi lai khu gmf de gospel ke pan thu pa dan ham gmf de na sei sunu chu kausi pu khat ai la kausi nu khat na ti ho chu microphone do pi ding hi chi kam su a ko na hung peng ho jo si khu gospel he na ti chu hi chu khu dan ham o bible kalwala ke man ke nai ki ti hu gospel he dan ham bible la lo be ku ki nam pi chu kong la na he tai bible la lo be wan pau chu ku ki pau ka la ne tai bible la lo be na hing chang wa wan gam kai ni ta ve bible la lo be naminu wan gama ki sun ke hitai ki to cho gospel na ti dan ham hi cho bible la me na ti ho cho dan ham ke lon ha sabat mi him wang nei ho cho hi cho iti lagau hin na he na tia lagau hin na ding bo na ki tong he na tia lagau mang thai supung na hi chula thila pu khat honga na pathin mi in so le hi tia hong ki le pa welcome holoi chu iti hoi lai chu lagau hin lagau hu hin ka hi we na tia ke ho chu lagau mang thai supung na mi nan ngo ki tham ka ti chu abul nga ka hin sei ho zo si chu na ja su ke tan tu chung na video hai ki da ma me tin he ni a bon che ka hin ba na hin don but dinga lom long khat chang na sei do om lo a lungdan nom ta jna tu se ho zo su ki va na hi le PS ho kip mai no holding PS ho kip mai chang pa chat nanga na ke chunga PS ho kip hung ki tam te le elo le piam khat mei che ki thai ti khat na bo na ke chu zu thei chana zu ding ho bung dang ho chu ke chu khet bu da na man ti ho po wa eng ho ho ani man na viewer ho po wa thu na sei man ta le bible chang gam tin ho aki sei sa ho po nan wel sim ki na nang zo in thil ha tu sei ta thilhan tu ta sei thilhan pathinin thilha mangchai ti thia sei yeng pa ke ho zo thilha na to sei da na thu nan se hi ta chun nang le nang ki vial kule no thilha na deilo e wanga gmf de na ki bor na ko thila kul pi hula thilha tu sei ngan amen halu len ti hula tu chung na video ai ki da am wal jing abon je kai ka vet na reply thi reply di ka tia tua chan moi ka moya adang o si chu kan reply pe ai le mi ngol ba di chu ini hona
nang cho ngol sanin ke nang mga ko ngol di na Bible chang hin sim ho yong abon chakia video ngana ki sei sai cho po ko nan bia sim kina lying spirit kiti ho bang se lagau bu jau se lagau kiti ho bang ipi kha jna ga sei do gut te dia pathini lagau mang chai na ti ki te ta ema ke ho asu pat thila ta san thila to thila tu sei elo le thila in thila si abol the mo mong da na ta san na nin gyal kilo thila bol the ta san pa ne ya hi chlai thila kul piao hlei hlei nei lo ching khulam hoi lai jesu Krista mi ho hin le ngai lu na thu pha sei kho ching khulam hoi lai New Testament Bible a ko na gospel ke pan to pa ke tu to nin nu nga Krista hong ke nin ke pan to pa nei la kha wong a bon se ke kaw se thu nga ni khula tu chung na video he ka vet na upai mo mo nom to lo angol mo mo nei ta bo kan ha sei pia aban banau don but ding ka gut pia na sei yo si khu le thu ding ka tiai le phat na ta lo di aye chu na bol khui ma da ngai pon mei che na theya ipu pau ps ko lo pa kho na ipiam khat be bol do sa te ding ti ta banga mai che na theya tu ding ta le thil khat hi ta hum bo ke tu nai politics thu kai sei ke lo pi cha politics tung chang thu table tung chang thong gam tin na sei ni cho yong khu gam tin ka gyal chu ai wanga cho khu sei the tang ai chu I ki ho now I purpose pathin thu le la ke hu na pa abon ska na dai wat su ke ta ka sei nom ta lo na gi sei le aphat na sang a si na tam zading kin ka dei chu pathin thu dung zui ta I ki pui diu pathin thu idop sang niu ti bo chu hin abula ka hin wat sa chu na mu su ke ta nom chan chu thila dom sang nei ya ki ho thila dom sang ni ngoi ta na chi na kul piong thila microphone do pi te ni hu ching khulam le thanglin se hui piong abo athila kul pion ki thina mi pi ho lunga bui pi ti le chi thilongol kha kon dop lu ja microphone do pi ji hi ju thila pa san ka hi pawen aga ati ki ji na lu ki kiu ri cho nang hi na lu ki kiu te te ri me zo sa he ta ipi hele ke lun thila ho pa angol chongol nei ta in hi han lang hi zo la ho pi the ne hi pet bia hin pathin thu na kil noi pha ta ke chan ngai ki in lang hoi te ke cha pathin thu ni pi sei mo mo ham ipiti na ki lam ti pa hi la koi go lo ben thila se lei tu la hong pa se focus go lo in bible in pi sem ti pa nga in lang pathin thu na se yo si hi nangong changa khi bu yo an ni ki bu o dinga pa kai mina ka tip nom nei o chi chu ka last advice na hi pathinin man cha ding dang anei lo banga hi chi thila khat le thagau gi lo kha cha man cha jing ding sei do te te go in lang pathinin thu ta sei ding dang anei lo banga thilain thu ta sei te te ding in thu sei do go te te hin lang na mit mo na le thila ho nei na ta lang go te te lo win pathin thun ipi mo mo se ham ti pa zo hi lung thieng ta na ngaya honest heart na nei ding hi pa kai mena ka tip nom nei in hi chu ka advice na nom chuting ta le la sa ka request na nom he hi chi kana hil na sa pathin thu hi avel hoi ta ngai kin lang gam tinin thu hi la koi le le go hin lang leitula ching khulam thiladam lut no hi bible to su tu te le ding good le in aje cho bible am lo pa nong lep la hi bible to su tu na ding poi pathin thu I bi sem ti pai phade ke chain he thi min ti katip na nei thila ki ti hi huang na thu pa phong dia pathin aman cha ji ham chi he ni ki dong hi ti ben ain la chi hi idon but masang win hi chi thilha hi koi sim ham ti hani he ma sa hi ti we thilha ki ti hi pi ya thilha chu kona sim ham hi chu ani het chin ma sai ti win aban ta la pathinin hi chi thila pu chu hu hing na thu phong ding salvific truth reveal dinga aman cha ji mong ina ti ne wat diu he Ezekiel bung som ni lege chang som la nya pa som la nga sung he ni simi ti win bible chang hin siming ka te bakai pathin hi tin sei nangma chamkim na mohol chi na dim set hoina chamkim chuna hi banta le nangma pathin hon idana nan umtan song mantam za zo se song san song eng song mantam song eng dum song gel chule song san pol song dum song eng dang song san thip chule sana in ki tumin chule na khong cha le na theile ho ki sim dan chu nangma na ki sim ni khwa nangma a ki gonga hi tai anatin chule nangma khu khuma pang thau ki nu cherup chuna hin chutia chu ka tun do na hi nangma pathi mur sang thin chunga nan umin mai song la
na chi su na chi tau win ahi nang ma na ki sim do ni khwa pat nang ma a thin mo na akimu do ka sin na lampi ho cham kim na na hi ati pathian thu chu isimu imu do su ke chana ya chu iwat ting hai la bible dung ya chu pathian in nol na bai cham kim sel van til lucifer chu anasi ma hi ti chu ki chen ta ki mu hi chule pathian in hi chi lucifer anasi hi ama chama deilan ki sim theina jong ana pi in hi chu conscience dio sila pa ya na chu na ani pi yong le bible dung zui ta imu dung zui wa chu van til hi chi lucifer chun ama lung cham ta hi git lo na ain ki sim do hi ti chu ki chen ta ning ki lang hi athum dan hi iga agya ji ting le e ho dinga chu het thelo ding thil tam tam ji a ye chu i pir ma sangu leis ki sim ma sanga thil so ni ta in hiong le lucifer hung git lo ma sanga chu ga agyal thei kha chu e ho jong hi anum lew han na ama to hin anga yai ki ngai lut diu cho iti lai thil su an hi tam ti chu koi ma chawang chun ke chin zo lo mai thei hiong le lucifer hin alung thima git lo na le do no hin pat ma sanga chu phat so pita hi pathin na lung lai sele ke pa ta ne to te ding hi het sai pathin asim mi te ho hi robot tabanga asim dan dana program tabanga pathin zo ani sim thei su ke hi wa hi ayen la robot ki ti chun ama chama ngai lut na anei thelo a hi het sa wa he na ngai lut na di ta ki ti hi asi aphading he sa pum puma ki si ma chu ting tal do zi a hi ti hi het su ke hi ji ya chu sei ngai lo ta cha te hin huin mang ding han lang hi jong le nu le pa te hi chi chu he pum puma naw sen ai ne ji thau thau cho na lucifer in do na hin bol ho chu thilza chom ding gyal na ji a hi pathinin epi ha ani su thip lo hi cho ban ga ma ani git lo pe ha chu a ye chu aze ma sapen khat chu i phemi ti hai le pathine asim sa zo si hi ama chama deilan theina hi api mo nge ti hi ilungdan na lo diwa pathin lucifer na to chu ani phal hi cho git lo na ni bol ho chana azi ani na kit khat chu hi le iphem ti le lucifer lungthima sit na amu mu pe chun pathinin ama chu ani sumang jing han lang ani that do jing tale vantil dang hole thil sim dang zo sin lucifer zo hi midi pa hi in pathin hi adi poi ta lungyal avop dingo na hi sun i ti lai jong le thil sim mo hin pathin ngei lut na le pathin mu thim na nei thei ta lo diu cho hi cho ya chu chon sit phat lo na ki ti hi aga asit dan oi lo dan hi miu sin amu chi thein dinga hi lucifer chu pathinin anamo vet na a chon sit na to cho ani bol jam sai azona ke dinga aje kit kha chui phem ti ai le mi him te le vanti lo hin pathin thupi ngai lo si a go na chang ding a hi ve ti ki chat na ji a pathin a hi no kha ding hi pathinin adei lo ai ma lung cham mo nga hung kon do a ngai lut na di ta pathin i ngai lut wa i ho diu hi pathinin adei ya chu pathinin lucifer chu hi chan ya chu git lo na ani pat do a ani bol do wa nga chu pathinin ani su mang lo ya chu bible dung jai mu chu phem ti le thila ki ti hi Satan thilha ki ti hi pathin sim hilowa lucifer ama chama unki sim do chu ki chin ta imu do kha chu hi ya thiamwa ya chu pathinin vantil chamkim sela sima hi in ahoi pen la pen dinga chamkim sel no la be asima hiong le hi chin no na be chun ama chama thilha ki sim do chu ama sa pena het de ka sei do no ma ai le hi chi thelapu chu thilahong ki suyo chu pathin pi hin lota tu pun bung som la ni chang sigi ji simai le twin wana gal ki satan michael le avantil ho chang sin dragon cho sat tawin hi jun dragon le asol cha hoyong chan asat thu tawe ti cha na ya chu thilahong ki su ta wana do na hin pat pha chu wana gal ki sana hin bol oi ta chu wan gam chu ta bang gam ni ong chon sit lo na ki tha ki mat lo na thi na man na lo na ti wi lo hi chmu na chu gala hin pat doi choi chi thela pu hin chu ting ta le gala hin pat wang chun azo ta powin
trong le vana am hoding chun mun akimutapon chun dragon lin gului diabol satan thilapu ki ti chu ama chu vanui lem la pa in ama chu leisi na le han om tan chu le asol cha ho jong ama to le ha than om ta ve ti chu ki chen ta pathin thona sei ya chu so thilha ki ti chu satan le asol cha ho ki sei na hi chung hi bible ai thilha ki ti chu hi chu hi in vanui le se athila to he zo siu ki ti satan asol cha ho jing na to nangan hi hi chi amma se pe na he de ti hi bible a kora ka sei do nom cha in chule ipji ai chi thila ki ti ham satan le loi ho chu na ipji a thila ki sa jing ngai da ipji a thila ti jing ham first timothy bungli chang ha chang ni chu isima hi le thagau thing ki chen ta na se di chu ninunung lam ting le mi kim khat ta sa ko na pul ta sana ko na pul hading ati hi chu bible thu a ko na ke hai koi ho pathin thu hian lama ta san khat ke pom ji ho asai na hi na cho loi chu hungum ding thagau mi su lam vai du ha thila thuil tam ta hung lung lu diu hi chu ama sile phe na thi sa ki dap tang mi phalem thu zo sei ho a ko na hung do ding he ti chula imu wa ya chu bible sim dung ji wa chu thu zo sei ki ti chu thila he ti na hi chu aku ta le satan is the fathers of lies chula zon bung ge chang som li le li na chu ya chu satan ki ti hi a hi na a nature zo sei na zowa mil hem le pa mi pui cha ve pa ama adinga thuta umlo thu asayo si achama zongan sei pa hi a chu bible in hi to bang zo sei chu thila hi ati he ma thiam ta wa khat ve hin repeat ki ding pathin in lucifer chu vantil cham kim pen na pathin lal to na le pathin dan thu veng be la jesu christa nui ban chat na wana til sim zo si jam vai hom ding an sim khut su hoi ta chani yong le hi chi van til chu git lo na ain ki sim do tan a sim do pela cha pathin in su mang ding ani gu jing han lang le athil sim tam ta in lucifer le pathin ki ka dimuna he thim lo de ya chu ye chu lucifer na to chu tu chang he chi jam sai ai chu a git lo na vanui pumpin ama momong ai he do theina dinga na hi che pha na chu hi tia git lo na ain continue pha chu gal ki sana hin pat do a chu pha na chu pathin in leisi na van ong hom la ain le ha na hi chi a le ha holoi le asol cha holoi ching si to hi chi lucifer iti pau chu amo chu thilha hong ki ti ipia thilha ki ti ham ai chu amo chu zo sei zowa mi hlem mi pui che wei a hi wa chu thilha hong ki ti na hi chi thila chung nung pen chu fathers of liars satan iti pau chu hi di chu tu chana isim do chu hi ai le lai ka do nom chu hi chi mi zo pa le aloi thilo ho chun leisi na to thu pi pe no chu pi tam ipi tam to ai chi thilo na to thu pi pe no hi bibles ve hi ti ve number a satan kiti vanui pumpi hlem la chu adi ama chu le ya le ham tai de ya ju satan hin a bol thu pi pen chu hlep na vanui pumpi pui chat ve ding ti hi chu cha ama gol chu a gol chu chui bo so pi tio ma sa pen he ti ve chu ani na chua chu ni som li sung chua chu ni som li sung satan hlep patep in aumin gam sa hang la aumin chin van til hon ong zong le vin a hi ati imu ta wa chrai muna jesu christa gam tip ngoma hlep patip mam pe a chu na koina hlep ha satan hi chu ya chu ama na toy hlep na hi ji ni ma bung kha chang som la thum na se na ma na thum na hiti ho chu thilo la gaw jing hi win mel chi na kidang dang ba sai thila ka ti chu ka sai ta chu la hi chi thilo chu pi bor ji wa le si nai thil ki dang a bol ji he ti chu na zo thil ki dang a bol ji he ti chu so bi te ho khat ve repeat ki nge hi chi thila pu le aloi ho chen le si na to hai pi bol ham vanui pum pi lep lai ha mo na to thu pi pe na hi chu ding ta le mi him te patip jesu christa patip bangwa chu mi him te hi patip le ding na pathin mi na hi nam na hi lo hi nam ku chi na bol thelam ti ho patip le ding hi satan le athila ho na to ai jinge so pi ti ho mi cho mi su mul pho mi na he klep le ding ti ho hi amo thanup na le ato gun thu pi pen hi ti chu hi chi principle hi imat du masat ding
avia vela ka hin ripin ban ta le amho loi chu thil ki dang a bol jing ve ti cho ta ngai tu ji cho ngai tu tang no hon zo Satan thila pu le aloi ho chun thil ki dang a bol ji ve ti cho ya chu pathin thu ni pi sem ti focus lawa thil ki dang bo si a na lagaw hin ku hin na patip gu nai le hi che pa nung zui na hi yang de cho na chi theu ngai alin ai pi sei kina a ye chu iso piteo he si jinga chu akile lai tai ama chu ipathin hingwa amo chu asuna jana a he si jing ni bible chang ka ta he milam thu pon nung som lani chang ko na hin na ya chi vet ti ngai le Satan ki ti chu mi he si pa he di chu pathin mi te he si jing pa he di chu imo wa ya chu ma accuser hi chu part sha to tham chu accuse si jing he ya chu ama nung zui ho jong chun mi accuse a hi na yo siu mi accuse mi thila ngo ding mi kawa ngo ding na mi sumdua ngo ding mi ping tha lo ngo ding mi pathin min hi poi ti ding mi pathin na tong the nei poi ima cha ban bol ko bula pathin thu na sei se ti ho tama mi ngo mi he si hi chu amho nung zui ho hi ve ti na chu imo wa ya chu lei tu la ho chan tong ki to cha cha ying ni hi ji Satan pa nature hi phat ge chan he tu wai chule agup na ama chu atila pat na tul that hin chule zo thuta ading lo hi aje ham ti le ama chu thuta amlo zo pa fathers of life imo wa ya chu bible tu sei zo sila chu Satan in thuta asei na ding mu thei mo mong lo chu ting ta le thilo pu chun hoi lai ta he pathin in hu hin thu sei do thein in ai man cha thei ding ham na ki pu mu lo cho bible chang chu la chu Satan nature thila pu nature imu hawa chu man ta le ma chu mi zo pa hi mi hem pa hi thuta am poi ti pathin do pa he ti pathin mel ma pa wana ko nam ki son na pa he ti na chu dek da le thila he ati hi tho hi imu chin su ke hu lo ham na so pi teo imu chin mai le hoi lai cho ma chu pathin he men cha ni mu oi dem pathin mi zo pa hi ati chu thu ta sei do ding le pathin mi te hu hina thu phung dia i sei te na lai dio ya chu pathin thu pha sei in Satan thu pha sei kha lo hil ai ya chu hena sa Satan jong thu pha sei hi ti ku te chu pathin sanga Satan ta san zo i nau ki phun na ai ya chu hit ta banga thilapu nature khat ki he a ki mu chin sana ai wanga pathinin thilapu amang cha te na thu pha sei ding ain mang cha te mi him te hu hing na thu sei ding ain mang cha te ki ti theina lai ki ti chu pathian ta san sanga Satan zo ta san na hi zo so video hi cho chu mu thei ro ham ka ti zo tu nya hi ya chu lai mu na question ka bolo hi ki screenshot in lang na ching khula me asu ungol pa bible dom le asu ungol zo bible hin dom le pa chun phate ke cha hi chu ven lang phate ke cha nang le nang na ki holding ka dei ma jing hi ya chu hoi ta ke cha thilapu hi na zo si hi pathin aman sa ding dan mong ki mu thei lo hi in avia vera cha hi examine iki bol dewin ka dei su ke jana hi chule na ngai tu dinga ka dei chu phem tia hi le FCC bungup chang som la ni chu simai le aye chu e ho ta sa pe la ti san to ki bon hi po ve pi pui tha thu nei hi che van nui mu thim vai pu ho van mun ha thagaw gi lo eng si ho to ki dau hi ve ti so na bible chung ki chin ta sei cho na le pathin thuin thagaw gi lo to ki dau hi ve ti la ya pathin ma main thagaw gi lo chu ku ki te salvific truth reveal dia ain sol kit ding iti na lai diu ha gel di chu gel te nga hi mandala second Corinthian bungup chang som le liapa som le gup isimai le muthim le khuwa akiba anai piumam belel le Krista ki tu nai piumam a hiroi la ata san lo to ipi chana nei khomam chule pathinin thingle milim ho kheu tu na ipiumam ati cho pathin thu chun bible in pathin le Satan na thu ta le thu zo muthim le khuwa akiba na lo da hi banga sei la ya pathin thilapu chu Satan pathin thilapu Satan chu aman sa ahi ti te na lai ki ti chu pathin sanga thilha zo chu ingei lu zo ti nai chu ni chu hai ta igel diu he aban ta le ngai tu ki tang 1 Corinthians bung som chang som ni la khat nang hon pakai khon le thilo khon na don kop theilo ding pakai an kung le thila an kung nom kop theilo ding ati cho ai le pathin thu
isim nung zia chu Satan ki kum na ki tipat ako na hi pathini igidal se dingo e hil naw chu na thila khon pathin khon don kom na ti chu pathin na chu pathin ki chi chan hiding Satan na chu Satan ki chi chan hiding tin hai chu hi ta chu pathinin thila jong a hin sol ding abal ama jong ki phung ki ding thila le Satanin hi ta chu na to hom sa jinga thu phun khat hil ding ki ting chu I phemi bol naw hi nangin Satan pa chu pathinin salvific truth reveal dinga aman cha the na ti jing na lai chu iwat na hi le na pu diabol mi zo pa to ki kop ni dan chu ki chen sela pathin thu chun na hi na phun do chane tua bible chang in sim do dung zui su ke yung ki naw dung ja chu Satan chu thila hi pathin mel ma pa hi pathin do pa hi mi zo pa hi na thu ta nei lo pa hi vanui lhem pa hi lhem na pa hi chuting tal pathin mi te he si jing pa hi ban tal mun ting gam tin vanui pumpya zo thil ki dang bol pa hi ti chole bible chang first Peter bunga chang get langa kp ba kai bunga mi chang hi jing pa ha ti cho hi ta bang ta Satan hina ti asei la ya pathin Satan chu hu hina tong ding le thu ta phung dinga aman cha jing na lai he kitia thila pu thu sei ki ta san te te na lai chu iphem ilungchang wai vok mi na ye ti chu chu bible thu ta san nom nai lowa Satan thu sei yo ta san te te ni nga ki gut na lungchang i vok naw cho ya chu psychological problem ki hulowa OCD obsessive compulsive disorder jo na nei hi cho chu king le OCD ki hulowa spiritual amnesia hi cho tu nya na bui nai hi chu he so pe pa ya chu nangin hatred puman na pupa ipa na ta asan diabol thilapu mi he sijing pa pathin mi te zo thua hlem la vanui hlem chawai pa asunga thu ta umlo mi he sijing ke pa na ta sana ama banga mi he sita ding le na viewer ho anga mi su min sit na thei top dinga hatred kamsang na hinza tabanga jo kahin bol hi pon ain la pathin thua kona phate ke cha na thu bu zo ki zan ta Satan na man cha thei lo sa lo dan pa jo chu kain ko mu nei ya chu psychological problem nei kyu nei pon OCD obsessive compulsive disorder le spiritual amnesia nei zo nei ti tu na ne ki holding in ka dei zo in nong ki le do gang chal dinga pa kai mina ka tip nei ya chu tu na ne defend hi koi madang hilo pi cho thila ko lu nu defend le dinga hi bang hai bible na dok le le cho na bible dop long chu kaden ka sei ta chala na thila pu yo cho koi lut na te te dinga bible na dop na pathin thu a hi na bang ta adop sang na pathin thu dom na hi pot hi chu na nga dinga man tha na hi ti chu ki chen ta ka phon do pi nom nei ya chu what is Jesus mission chei na peran he da ka dei chu what is Jesus mission first John bung thum change John sit bola chu diabol hi na aje chu diabol chun atil bula pa John sit bola hi diabol na to zo si sumang dinga pathin cha pa hung kilai na muam what is Jesus mission Jesu Krista na to chu na diabol na to yo si sumang dinga hi bawin diabol chu thu phung dinga hin sol dinga hi ko mowa ya chu diabol na to Jesu Krista na to chu muthim na to Satan na to thilapu na to sumang dinga hi bawe nang hi chi to ki kalchun pathin chu Satan pa mang cha danin sei sei jing in lang masan jong ka hin Satan na het thim loji atu na hi chi pathin Satan is salvific truth adinga aman sa hi lodan only deceiver only tormentor only destructor dinga aman sa zo hi dan pa hi ki chin ta tu na ka sei do no mai in ya chu gmf dia chu pathinin Satan pa hin man cha hin sole na tiwa hele gmf dia chu phat theina dinga hi pon Satan pa sungkula tang ning le thina man na ko khwa thalu dinga pathin na hin sol pi a ye chu thu ta ta sanum la zo thu na ta sannom je ya chu zo thu ta sannom ho chu pathinin aman tha na diwa ngol na lagaw a sol be ji ya chu hi chila chan ha lum num lai le ama noa kon chan hung doi thu pun bung som la ge chang ni chang thum chang li ama noa kon chan hung do win spiritual babylon ki say in tu na ku ki tela spiritual babylon min amu them chu thila ko lu noi nu chin khulam thila to ki chim khom noi ama na su ngol la hin hi chi nu su ngol na mi cha bible na hin to mi hi chu I te on na lam jang lo de hung do lo in ti chu pathin na ko nai
what is Jesus mission and now what is our mission mission chi phem to hi efficient bunga chang som lakhat ahin muthim na to ga nei lo chu ke kop bi ho amo chu su salun pho salun hi chu ho dinga ina to thilan ahin sayo si amen hallelujah amen tiding hi bowin chuna thilan na pathim in solity le welcome za khut be to baza gin to wa choila to welcome ni ngai pon thilan na to na ki tiu si chu ke kop bi lo ding su sal ding ti hi ho mission hi pathian sa te mato ding a mission to be pen in tunya thilha zo na welcome ai le hi chi mission ai pang nai lo na in pathian sa na hi thai nai lo ding ai in pathian tu to na ki pum mat nai lo hi ti tunya na het ding ai pathian thu a na hi a ba kai ngai lut na hi ai le tunin pathian mission le aman mission bowling ana pi pen hi tunya subul ya na ki gut di ni chu tunya ka sei do no mai tunin ki ngai tu momong tang na thilo pu honga pathianin van pau chu ku ki pau na khial tai hong ti ho pau na ta sana na hing changwa van gam alut nahi tawe tiong se pau na ta sanwa mosi tingol ka pi ni tawe tiong se pau na ta sana September 25 September ting le separate immunization ka pi ni tawe tio pau na ta sanwa hi cho ta bang be thung se pa mission na chu lu na bible na dap hi chu hoi lang na hun good tuning ki ngai tu tang hi tabang be ma hi chi thilangoi de du khat hilai mu na azo zo hung phung pa khat ta san thei ki ti chu psychological problem ngan ki su tu ti lo hoi lai chu lungthim ki su sel ngan ba na hi diu ya chu psychological problem na nei bo se hi lowa OCD na obsessive compulsive disorder nei ngan ni hiu chu chiting tala azo na pena spiritual amnesia nei na hiu chu ya chu ta banga chu spiritual babylon na om na hi ben pha ta ke cha na ki gel do di hi pa kai mena ka tip nom na hi be